Best collection Mizo channel clear tu te chibai le vek ule. India le China boy na chuan zia lam apan thei tak tak lawa. Ram pan hi te in biak na chuan ram ria sipai te in sa seng ve turin rel ma se. India chuan ladak chak lam le thlang lam ram ria sipai a chek bel meka. Helai mun mai po ni lo line of actual control tluan deuh thawh sipai ada bel mek ni a hriat ani. Tun hnaya China sipai lam hian propaganda vor chuakin an ramatlang pakhata China sipai ten ralthuam fam kim den nun chan zirin tlang sang le mun sanga buai me lo an che thei thu le an that tok thu tarlan na video an the dar chiamani hei hi India ne na an boruak ton meka India ne na ramri an in chu na mun sanga Indo na lo chuak ta se India aya an that jok zia an phaulan na le India an vo na pakhat anga ngaih thei ani a he an chet na awang hian India chuan tlawma la in China hian duai na Zuam ma ni in anga ya India sipai terel ruati hel le deuh nia soyani chu tu tam tak sei dan chuan tun lai tak hi chuan China hi buai hle a ram ria India le China te hi in do ta se kumsang kha jakwa somruk pani clear lawin China hian kumsang kha jakwa somruk pasari in do kha clear zok ro se ti in India sipai ho tu lam chuan an soyani India hi ramro puyani a chak ve to a ram pakhat voza mai chi ani lo ti in India sipai ho tu lam chuan ha chang an thial mek ani China le Taiwan boruak a sang mek boka Taiwan lam thawang hawin US chuan a in do thlo na le long lian te atol hnai tira Taiwan po hi US thazar hnuaya an pawng por to hle hemi chang le tur hian China hian Taiwan ram ria sipai ada trewa India nen boina an lo nei bok nen China hian sipai nga aviau ma se duangin India sipai te anor thei lawang ti chu mitam takrin dan ani China sipai te ai chuan India sipai te hian Indo na chuan ton hriat an nga zoka heltam tak bein India sipai te hi an phekwal renga India hian ral rel le che dan hi athiam ve riau to bok nen leilam sipai te mai ba ka a boruak sipai te pon Indo na ma chonin Indo thlona an vilik venual to bok nen chu ba ka tun lai hrileng wang hian China hi khovel ram tam jok hian an koron meka ram pani te hian Indo na ma chon ta se India lam thlop tur hi an ku tula hei tak hi India tan advantage thatak ani le zela Indo na thleng lawang ti hi a soi thei talawani sang ni som pathuma ral do tura tir chhuwa India Indo longlian tuipuya airfield kal thei INS Vikramaditya chu Indian aircraft carrier kol lai ani a Indian Ocean a thutmun remin rawrel vung mai Indo na lo thleng ta se Vikramaditya hian Pakistan longchol mun lian ber Karachi port chu adang chatanga Chinese hawai le barin nga na Persian Gulf le a che vel te pon an tur ngal tral donani khovel me pa India in hun na mun hian khovel in lumlet le kalphunga hian poimo na thuk takanaya Persian Gulf te Central Asia le Southeast Asia tan India omna mun hi mun laili takani India tuipuya tangin hnai te vekani helai mun poimo na hi India po hian hria in British lo lu ma da ya tang to in India hian lo mang tang kai to rengani India omna mun hian that na nei ma se kong le lama chuan that lo na po anei ve thau mai nuclear ralthuam nei pahni in kom ngai phian si China le Pakistan ten an kar che plat mai he ni India elpui hupur om ve tak mai chu China he ni anteima in share chen lo khopatam ang mai nan phumur mur le ngal technology ya an advance in sumdon a khovel ma hruai tu an la ni le zela mel makum hlun ang mai in India pian phata tangin ramri boi wangin anin kom ngai tak tak thei lo ani kan hriat to ang khan kum sang kha zakwa somruk pahnia ramri boi wangin India le China te hi an lawin do chiam to khami nu khan China hian sipai le ral thuam lama nasa takin ma sona leilam Indo na le boruak le tuipui khoi hmuna tangpo a beina chang le turin
apuak sa pai ang main phoi khal hupur takanita India elpui hlo ve tak pakhat chu Pakistan hi ni a India tan Pakistan hi chu British hun lai tang to in chung ko khata do kan khata a chokil pui kha ni a sa khona wangin anin kalsan ta kha ni namen lawa inhal satlia mai po nelawin kumsang khazakwa somli pasari atang khan voili bor vel lion lawin do to ani heng India mel maram pani te hi anin kom ngai phian le ngal bok nen India ngai tuana ti tam tu ani pha fo reng ani ole India hian Indo na ma chonta se engral thuam nge manang a hol chhuah tur ralthuam te tun tuma hian kan phor don ani AH-64D Apache US Indu saktaka aleitir tun lai khovela helicopter ral tu thei lo omzet mai Apache 64D chu India hian a mel mate ma chon nan aron tho chhuahpui nge yang he Apache hi a dei zai hle a mel ma dar tur hrim hrim siam ni om tak hian mel mata na khurna thlen tu te zinga mi ani ve hrim hrim mai mel mateng ve kwala ka chia ta tengin ram hnuai biru helpol te bupui ka dar thlengin a form kem vek thaya tonchil in beina le in ve kwala in phil ke utul na hmuna po tangkai thei tura ngaih alani cheu mai he khol thavir thlok thei rit le thlok chak fu si hian leilama tanga India nuk cha tum mel ma si paitan mang an na vor top thlen turin ke aron pen chuak ngei dona leilama mel ma motor om khote digle fu taka kap cheturin hellfire missile chu radar tran puina mangina ron wing chuak piatanga atum ramat thlena chu hellfire missile apua che chuan mel ma motor chuan mela loi anei to don lo ti na ni chuta Hydra 70 anti-armor rocket somsari alien rocket ngal zet mai farwa sakorchak berle thaza ber ai po chak chuan mel malam in sa seng man mi lo khoparangin an nuka chat thei don ani tin apum hnuai lama hian silai lian zet mai adot po somthum lai alian chu in che khat point som pariat alian ti na ni chu tiang silai chu Zuam ho lo hiana in vu atup mai boka he silai hi Apache khaltu te hian an thutna tangin an thunun vek thayani he silai hi fit sari le in chi khat vela sei ani a meter sangli chu ake amazon chuan km li lai aka phak nge ni mel matan chuan nel suala ol hle ang le helicopter mel ma sual chi attack helicopter dang anglo takin Apache hian mel ma dona konga ton hriat ro pui takalo nei to a utrok tur vonan soi anga a thatna le chak zialan tir lawa da mai ani ngai lo Indo no voi tam takalo ma chon to a US lam hian an hmangna sha in Al Qaeda le Taliban hautan mangchia alo thlen to a Iraka mel malam ralthuam hrolzet mai ka chiat nante Afghanistan tlangram pangper le pukara Taliban tomru lu chuanan man alo ni to boka anin chhir lo hle ani INS Vikramaditya aircraft carrier hei hi kumsang ni som pathum khan raldo tura tir chuani a INS Vikramaditya hi Russia man hlui India ina lai khani tuipui lama chuan India ta na hruai tu tur berani a hluya ni wang hian ilo hnual suat ngotange a khol zong deuh thaw hi a thar veka thak ani a tuipuya airfield kal thei long lian leitur hian India le Russia ho tu te nasafe in anlo indor to a India hi sumdon na lama chuan Chinese ho le sap ho te a in an ne big lo chumi theina India thisena om chu helong leina tura Russia ho tu te an dor na a an hmang tangkai viawani billion ni chuang thretin Indo long lian turu lutuk mai chu India lama an chom ho ta bur mai ani India le Pakistan Indo ta se emo China po lo ni se helong lian hian ael pui te tan har sat na lian taka thlen ngei dona Pakistan long chol na lian ber Karachi port chu olsam takin Arabian Sea atangin adang chat thei dona
Pakistan Navy tan che ta har ve via wang helai Arabian Sea hi China le Pakistan sumdon na kong berani a US dollar tluk le ding on somruk chuang zet manga Pakistan le China in sumdon ton na kong ani a Indian Ocean nen a inzom veka wangin India tan che ta har don lo ani tun na ya helai tuipuya India Exclusive Economic Zone a hian China Navy te Pakistan tan kong zau turin an ron tla luta INS Vikramaditya chu India hian China ep turin atir ngal vat bokani kha Vikramaditya hi metar zanhi somriat pali lai ni in football field pahni le abung chen vel ti na ni chu seive tak chu ni ton singli sangli setaritani a Indo thlona chi sang le a thavir chi hlom tak tak leilam bei chi le boruak a hmel ma om bei chi te longlian le tui hnuai long run thei chi helicopter engamoza ta phur ther fur mai ani Indo thlona pa ngai hi somni pali vel nuam sa in a phur thaya chungzinga chuan MiG-29K le theina fam kim nei multi-role fighter anti hi India siam Tejas te chu a phur tel bokani Indo thlona thavir chi zinga tui hnuai long lian run thei helicopter som vela phur tel thei bokani India hian a aircraft carrier siam mek INS Vikrant a chetlatur MiG-29K somli pangalai Russia hnen atangin a chale mekani India le China te hi indota se India long ro pui INS Vikramaditya hian India long sipai te ma hruain Kolkata Air Defense Destroyers hoten akai zathan veng bokanga INS Vikramaditya lungrual pui tur aircraft carrier tur hi India hian nakum loka tuipuya aron tirlu don bokani INS Vishala siam zo huna phei chuan India hian aircraft carrier pathum anei to don ani BrahMos anti-ship missile India le Russia te thodun na atangin missile ngal le hla omset mai India hian anaya chu BrahMos anti hun hnai vai le lai hol kap chi supersonic cruise missile an ni a chi sang siam ani to a India hian Indo na lo ma chhon ta se he ralthuam hi India hian a phor turte zinga mi chu ni nge yang BrahMos hi khovela missile changkang ber pol ani a khomwal le tuipuya hmel ma hrang mek kap hian hmel ma long le hmel ma lam tom buk chu nuam satakena kap che thei don ani BrahMos one kha soito angin supersonic speed a chakakal thai ani a Mech pathuma chakena wing chuak thaya chu darkar khatake em sangthum zasari zeta chakti na ni tuna hian BrahMos 2 hi India hian a hum le vung to a hei phei hi chu hypersonic speed in melma alu chhuah thei dona Mech pasari laya chakena thlok thei don ani Mech pasari chu darkar khatake em sangriat zanga somsari panga zeta chakti na ni chu tianga chakani chuan Chinese fighter aircraft chuan vor Z-20 Mech pahnih vela thlok chu pheng pe hlep thlok lai vok thlak ang maya ol samina kap thla thei don ti na ni BrahMos hi longka na tur bik version siam ani boka Sea Skimmer ti in a hming an phua hial ani hetiang hmanga longka ani chuan hmel ma longpu ten in rin lok nan second somthum panga chau hun an nei thei dona second somthum panga a zo chuan puak ridur le mayal hlomin atuam to don ani soitongin BrahMos missile hi chi sang siam ani a aka chuadan po ai nang lo hloma bom hlo om keji zani atanga keji zathum vel a phur thai ani KM zali somnga atanga KM zaruk inkar melma suwa sam thei tura ngaih ani a ral khata tanga lo tong ngot chi ani lo aka phla thei riau missile ka thlakna nei thawak lo Pakistan Navy tan phei chuan khurna thamatling hial o machine he BrahMos missile hi China po hian a Zuam ngot thei lawang Mech pathuma tanga Mech pasari vela wing chuak chu ven har tur takani China lamtan boruaka an thlona le tuipuya an destroyer te submarine te tan po topna thlen thei tu ani tlat mai Su-30 MKI fighter Indona Su-30 MKI hi India man tur te zinga mi ani bok Su-30 MKI hi
Su-27 flanker atanga changkang zo ka siam danglam chhawani a Su-30 MKI hi changkang le hlom taka siam danglam chhawani hetiang chung ko zinga mi hi China in anei ve a Su-30 MKK anti nge Su-30 MKKI hian Indian version Su-30 MKI hi athazok ni in expert ho chuan an soyani Su-30 hi mi pahnih khalchi ni in radar changkang le thil ti thei zet ne na thuam ani a he radar hian hun som pahnih atanga mel maral thuam runkal aloman futhaya bonve tak chu ni Su-30 MKI hian ralthuam boruaka mel ma om ka na tur anei zinga R-73 infrared guided missile le R-77 chu apai pona R-27 radar guided missile manga ve chua ani chau bokani tin Novator K100 AWACS killer missile anti chu avwa thei boka hei hian KM zathum atanga KM zalia hlami mel mabu suwa sam thei don bokani tin leilam mel ma suwa sam turin Su-30 MKI hian laser guided bomb KH-59 standoff land attack missile anti chu apai boka nichena kan soi BrahMos missile ngai po kha apai thein mel matan an chia ani ringot donani kumin kumsang hi somni January thleng khan Indian Air Force hian Su-30 MKI hi zanhi somruk anaya zanhi hi raldo tura in ringsa atanni Indian Air Force hian somsari pahni acha belle mek boka tin hriat ve mai maya Israel engineer te puina in Su-30 MKI hi en thlak na thok turin siam danglam ani nual bokani INS Chagra nuclear attack submarine INS Chagra hi nuclear thachak na manga thuam tui hnuai Indo long zinga chuan India kol masak berani a INS Chagra hi Russian Navy ten nun na pe in Soviet Union Ankula True Class ti in Russia hian an siama kumsom chunga tan India hian Russia hne na tangin aman ho sakani INS Chagra hi ton sangriat lai ritani a German ho siam India tui hnuai long dang tele Russia siam India ina lei kilo class submarine te ai hian alet ni lai na lian zo kani INS Chagra hi tui hnuaya inot som thuma chakena tol thaya tui pui chung meter zanga som ni thlenga thuka akhosa thei bokani he tui hnuai long hian torpedo stew panti mai missile phu chuana kopasariana ya KH-55 granite cruise missile le shakaval anti te chu anei bokani nuclear tui hnuai long ani angin Chagra hi tui hnuaya akhosarei thei viawa mel malam tan mu le man fu har viau le ngal Pakistan submarine te Chinese submarine destroyers le aircraft carrier te ama chhondon ani ole khati jong kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho the te chu ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mangtha le vek ole